khat Kuki channel tusoh LAHCHOM ni ho zo se na bon on ni ko pa tunung jong VANNOI THUSOH chom LAHCHOM ho na be khom ki loi te Israel mi pite ki sukhomin Holocaust Remembrance Day anamangovin ahi Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu le President Isaac Herzogin Israel miten hichi adia Jews na mite million gupwal anikitha chimina ana umova VANNOI THUSOH mihim tampi chunga gitlona kitha na gimnei pin geldo na ni kho manna hi lungkhat le thakhat ta nit khom lingin ana sei hanin ahi thalil hingset judicial reform je a mi piten ki phinna khota ana nei na wa kon chomcha kilha ongna phat sung ade a Tel Aviv le Jerusalem khopi lamlin le mi pi kititna la chule Israel gamsung pumpia hichi ni kho nitna leisim ni kho jingka a siren agin chun ni pite zausin opna anne jun hi Israeli lamkai ho top officer ho pan na hichi ni kho nitna chu Jerusalem khopia achi sa simpat ni kho ni halama pat ananai pano ane hitai Jerusalem khopi Holocaust Memorial omnamun na chun kin gun chu anamanguvin hesu gan thaina kon anasu cha mi gumhon Nazi Germany khona lungsit na baya thina anato nam mi ho geldo nan maiwa maisal dat na anane junahi kin go na chun Prime Minister Benjamin Netanyahu in Israel limge cha Jewish na mite man tha na dinga pan la ho ki mai to pia pan ala na dingun anati munahi Prime Minister Netanyahu in jong Iran chule nuclear nei do te na dinga pan ala naw chunga terror adol ta ki mai tu pin dingin anekiti minahi hethei khachu Israel gamsunga Prime Minister Netanyahu in apodo judicial law le de gu thwa chunga hena ana jinga hi lai mi piten kilong khata aman khomo kin gon chu hi Israel mi piten hi chini kho tauna to thwa ki su khom le tong khom keng se khoma longhem hunle geldo na ni khwanit na dingin tim na zong anani jin hi Israel President Herzog office hin gamsunga judicial reforms to akibuina ja opposition party le Netanyahu far right alliance party hoki ka ki hotu na amdo theina dinga panla na zong ananei jing ahi Israel le Palestine ki ka ki dawna banjomna bangin achi salai simni khochun solam Jerusalem muna Palestine thar choi khanin Israel mini anakap kit hlonin hi Israeli police on solam Jerusalem kai saik jara munachun thal choi pa chun Israel mi garia thailai chu thala anakap hi ativin hi hichlai mun chu achi sa ko majong buina kin ana ananai na sa mun hi akiti Russian President Vladimir Putin in Russia in atopa Ukraine gamni Vilna ananezin hi Kremlin akon to soin anasai na Vladimir Putin in hichilai muna Russian officer hotachun Ukraine sunga operation abol naw thu hwa ki ho khom na jong ananezun hi ati in la Russian President pun a Vilna ni khole phan ho hi Russian authorities on asaid opovin hi khalsun achun Vladimir Putin chu khalsun gamkaya military command meeting azong pan analan chule airborne officer ho akon report la anazong ananizetin Kremlin akon tu sochun asejin chule Kherson le Zaporizhia gamkai umdan jong ala khome atine hi Vladimir Putinin Ukraine gamsung Luhansk gamkaya National Guard headquarters jong Vilna ananizin hi Moscow in gamkai ala ali Kherson le Zaporizhia panna akelit bedan uzong ana phondo sa onahi hinla kumasa phalha sunga Ukraine sipaiten counter offensive ana bol jiwa Russia sipaite chu Kherson akon anakinung tol do onahi itia chu galkanga kun pumpi garman cha alin hwa ki bulutona Donbas gamkai sunga hi ananai jing ova alangtu gela thina manna tampi ahin tu anahi itia chu Russia sipaiten bakmut khupi nongla jokit na dinga galsa lena pumpi ho mangcha a anisi to banga analon thakit o anahitai ichi khupi atha bia winter offensive a Russia ten la zo te na ding agonova
Langkhana Ukraine si paiten counter offensive phalbi bukhi hi hong ki chai ki gut tup na anei zo tingole counter offensive khota nung bol khum ki ding ati wa hi Sudan gamsunga army hole paramilitary force hoki ka ki dawna ahong chil ha chenin mi jani lemin thina atu tawin chule mi sang le jigit lemin kisu khana ananei zon chule khupi sunga hospital jingjong ki dawna jin asipata ni hi kiti Sudan gamsung sipai jalam kaite ni ki ka a thanei zo ding ki chuna ji abuina ahong san sing to kelhonin United States Secretary of State Anthony Blinken in General Tiani ki ho pinizong ananei jin hi buina sunga hin United States diplomatic convoy ki sanjong simpat ni khusun bulu anahin gari sunga to hon wang thina ana to povin hi thilso to kemenin Blinken in demna ananei jin hi kopi sunga miten Muslim te lathing Ramadan a China aman neu hin kopi sunga teng sule sipai gari ki tola ki kap to na van vuma khulewa ki do chu achil hajing chu anave thojing tawin hi kopi sunga thau khu ho gogamin kolpi mai wa zong ahina bangte na mo zau to povin hi Dr. Hon ki do na jin Khartoum kopi chomchoma hospital phachompin sina neitan chule hospital abang loi khat chu na pum to thei lodano ana phong do ovin hi chule Khartoum kopi hospital mun jenga jong kisu kha na nei mi pi te thisan pi ding mancha ding lole ai ho jing jong akimo zo to poi ati vin hi achi sami sim ni khwa jong Darfur khopia United Nations Food Program a worker thum in jong thina anato ahitai chule World Food Program te se hilova NGO tampin jong ato naw phat chom khana dinga haisan ka mo ahitai Sudan gamsunga hemi pi hop thumla hop khat vel hi ait so hi ki ngaile ingo ahin garv gam ho Emirates le Qatar in African Union Commission head ki hopin apet pina him kham omna dinga pan ala gud dano ana sayun hi holgil nei hen khanin gambum chumchuma ki khantalna hunglung thejin na sayun hi Nikhop be masanga analik United States classified document a ki modo tungzuin China in Taiwan to ki gop home kit na dinga himlatal jingjong aman thejun asai na hi hechito ki matchon Taiwan chu buluna akon ki ven na ding ki gun na lingset anei nai poetin hi inla iham tia China in Taiwan ahin bulu khale western gamho dinga don but na dinga galman cha hi atol dingo hi atin hi hechi thu to ki in Taiwan hi United States galman cha hwa ki ngai ahi bangin Taipei in United States akon anti-ship missile zalival acho dingon anasayon hi hichi leisina kon ki kapdo harpoon missile cho ding agot naw hi China akon threat anesia akhan jingji a hi agiti Pentagon akon to phone khatchun galman cha 1.17 billion man ki cho to na ding contract nga chi sal hatun nisim sigi ni khwa chu anei dano anasayon hi inla galman cha cho ding chu koiham ti anasai do povin hi galman cha api do a chaina chu anglung ding kum sang ni somni lako kum hiding a hi atin hi alangkhana China ni tabunga galman cha akicho to na kiti tapot chu hata do dalna anei wa hi hetei ga chu hi chi galman cha harpoon anti-ship missile hi subsonic cruise missile zat khan hin achi sa sangkhat jako som sigi kuma United States sipaitian anaman pano nei tai missile hi all weather disu gozun daikai zongle mancha thei ahina bana kilometer somku apat jani chan aka pha zo ahi hichi missile ahoina de khat chu tuichung nem cha a leng thei ahina bana anti radar guidance kibul thakin hi chule overhead kg jani somni lekhat na po a thilsa ta zong apuzal thei ahi China le Taiwan ki ka kimit thipna ahung sanjing to hlona Taiwan hin alo thailwa galman cha hoile pha hi hata alam beijing chu hi United States President Joe Biden hin Taiwan chunga buluna om khale panpi dinga kitip na zong ananai sa hi inla khota khat chu Taiwan hin buluna to khatale achamin akiveng zo na dem
agithopi ding ong hun masanga China te buluna chu atin zo ding o hinam ti hi Taiwan lamkai ho dinga gel lo thailo khat chu hi a hi tusu apat napat achaina chan ngai ho zo si na chung chi owa kagipa naw ka hin phong ovi tusu tha emukit ka ovin na bonon mangphale chibei